Usehlelweni imbali yabaculi lapho esikhuluma labaculi bakithi abehlukeneyo kathi esilaye namhlanje indoda ezibiza ngo-Okamuke, umculi osesemutsha endimeni yomculo ogijima ngonyawo lwerumba. Uzasichazela ukubana ngubani, uzalwa ngaphi, wakhulela ngaphi nje ngamafitshane ngingakangeni embuzweni yami engilayo kuye namhlanje. Ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni. Okhulumayo namhlanje uFisani Dube, abaningi bamazi ngokuthi Okamuke Fimika Express. Ngokuzalwa ngizalelwe eNembe eTsholotsho, ngakhulela eNembe eTsholotsho, ngafunda primary eNembe Primary School, grade 1 ukuyofika ku grade 7. Ngiqhubeka kahle kakhulu. Ngicabanga ukuthi angizange ngathola inamba elomntwana ngisafunda primary. Kuthe ngoba sengisiya ezifundweni eziphezulu ngaya eMavela iseTsholotsho sendalaphana, ngafunda khona up to form 4. Bengihlala esigabeni abathi koDombo. Iningi bayayazi iDombo, mesuka eTsholotsho center uhamba udlule izigaba eziwu2, esesithathu yiso leso. Bekulesitolo lapho esibhalwe Z-Mo kiosk leyana okulikhehla elingizalayo. Ngithe ngokuqeda isikolo ngasebenza esitolo sasekhaya njengomuntu obevele ethanda umculo, thanda nje ukulungisela abaculi, ngilandelela nezingoma. Ngaqala ukuthi ngibaze eyami ikatala. Ngakwazi ukuthi ngithathe isihlahla somgomo, bazi ikatari, ngenza amagabha Oliver, ngidlale wona. Ngapha ngiqhuba ibhizinesi, ngapha ngidlala khona kwaya kwaze kwafika lapha ekuthini abantu bayabona ukuthi hayi umfana lo into le uyayithanda. So yikho lapho kwafika khona abantu sebengisiza ukuthi ukuya phambili ngingenza kanjani ukuze ngibe nolwazi lokudlala isiginci. Mengicabanga kahle, umuntu wokuqala onguye wangifundisa ukubamba isiginci Kenani Ncube. Abaningi bamazi ngokuthi Kenani izwe lokuthula Ncube, ohamba neqembu le-Phendula Jive Band. Nguye wangibonisayo wathi hayi mfana kaDube, woza la ngibonise njengoba sokwazi ukudlala isiginci sakho lesi, ukwazi ukulandelela izingoma ngesiginci sakho lesi, woza ubone ukuthi i-electronic idlalwa kanjani. Ngaya kuye ke hayi wangifundisa ngaqhubeka kahle. Ngithe ngiphinda ngibuyela ngalesitolo ngoba ngisebenza khona, kwaba nomngani wami esifunde sonke, okusho ukuthi yena ngakibo ngale bakhule benama instruments nje wonke. uBrighton Spanda ube nokusuka eNembe avakashe azofika koDombo. Sispende the whole day sidlala isiginci, senza kanjalo. Kuthe ngoba isimo singasavumi, kungathi akusaphileki, seza ngapha eSouth Africa. Mesifika lana nakhona ngaqala ukufika mina, weza naye sahlangana futhi saqala phansi. Ndoda uyakhumbula into esasiyenza kanjalo, saqhubeka lapha. Kwathi ngo-2011 sakhipha idlalade lethu lokuqala elesihloko esithi uzovuma mzali. Idlalade lelo ngoba sonke sasingenalwazi oluphelele, okusho ukuthi alenzanga kahle, noma abantu balujabulela nje ukuthi hayi esigabeni sokunabafana benza kanje, kodwa alenzanga kahle ngoba ulwazi lwalusaseluncane. Ngakho ke sahlala lingenzanga kahle kanjalo, saze sahlukana ngokuhlala. Yena ibhizinesi lakhe limvumela ukuthi abe sekhaya, mina ngingapha. So yikho lapho engagcina khona sengibuya naleli qembu ethi Okamuke Fimika Express, okuyindlela yokuthi ngoba sonke sihlala eNembe ngaphansi kwesigaba esithi Fimika,
ngigoqela naye ukuthi angimshiyanga kuleli qembu noma nje okwamanje sikho sonke. Sibonge sisehlelweni imbali yabaculi lapho esikhuluma labaculi bakithi abehlukeneyo kathi esilaye namhlanje indoda ezibiza ngo-Okamuke simdonsa phansi eTsholotsho esigabeni seNembe kathi sibambele imtshina yethu uvale inkomo Baba Dube uchaze ukuthi ubaba usomabhizinisi oyaziwayo kodwa wena ukhetha ukuthi ungakhethi into ezokufuna mhlawumbe ukuyenza okufuna ngubabakho uthathe mhlawumbe indlela ehlukenele kababakho yini le eyenza ufune ukuba umculi ukuphendula umbuzo angihlukananga lo baba ngokwebusiness sokungenzeka ngokuya kwesikhathi ngibuyele kuleli business lakhe mhlawumbe lokurana amashop nani kodwa umculo kuya ngokuthi into ozelwe nayo esegazini yini sokungenzeka ukuthini wona lo mculo futhi ubuyele uyozala lona leliya business ngizibone futhi sengibuyele ngayo sebenza lona leliya business futhi umculi onguye ongathi wayenza layo wafuna ukufana laye ngoba umculi engimkhumbulayo kakhulu engithe mangidlala ingoma zakhe ngezwe ngigqugquzeleka kakhulu oqala uBig 5 uBig 5 ingoma zakhe zonke nasekhaya nje mengehlile bayazithanda ngendlela ezibhalwe ngakhona bese kuba nguTrust owetoni uTrust indlela ababhala ngakhona ingoma babhala ngendlela leyana ukuthi ingoma yakhona inemfundiso zingoma ezifana nezendolana ukuthi noma usenkingeni kukhona ezikuletha kuwe kukhona ezikuxazulula kuwe lawa amadoda amabili la angigqugquzela kakhulu ukuthi nami ngizibone sengifuna ukuthi hayi awuthi ngingene kule ndima yomculo idlalade lakho leli lokuqala elesihloko esithi Phendula ma usekhona likuthethe isikhathi esinganani mhlawumbe ukuthi uze ulihlanganise liphelele idlalade leli ungathuthi uyalikhangelisisa lithethe isikhathi eside okungaba mhlawumbe iminyaka ewu4 ngoba uma wenza into ungakabi nolwazi kunala oyakhona uvuke so leli dlalade like la recordwa before but ngoba ngiyazi into eright nento errong ngalibona ukuthi alirecordwa ngendlela abantu abazolithanda ngakhona so ngoba linje selirecordwa okwesi2 lalirecordiwe ngo2017 ngalikhansela ngathi lirongo alingeke ngilinikeze abantu into so manje hayi libuye seli-right ngempela so lingithethe like 4 years ukuthi libe khona ngoba abantu sebelilalele namhlanje ukhona mhlawumbe umculi oyazakalayo oncedisileyo mhlawumbe ukuthi lize lihlangane libe ngesesimeni obona lifanele ukuthi libe yiso yebo empeleni bakhona abaculi abangisizileyo ngoba mengumculi njengami usasemutsha endimeni yomculo awungeke uvuke sewuhamba kumele nawe ube khona lapha uqamela khona bekutshela ukuthi hayi lokhu nalokho so kuleli dlalade leli ngisizwe nguTrust Mathe weTon Brothers ngasizwa ngusekhona ngwabi ngwechongogwe ngazosizwa nguzakada mkhubazi moyo ukudubhude Warriors so yiwo amadoda engisebenzisane nawo ukuthi leli dlalade lizibe impumelelo ngiyabonga Dube ubhala ingoma uphinde udlale ikatali wena umhlobo wekatali oyidlalayo yipi yakho ikatali engiyidlalayo yi-rhythm ekudlaleni kwami i-rhythm ngiphinde ngicule kungisiza ekuthini ngoba iqembu lisaselitsha ama-members engakabi wonke ngingakatholi iband epheleleyo so kungisiza ekuthini mese ngisiyafika ekuthini madoda ningisize la
ngizobe senginesiqu esokuthi lo muntu oya kuye ukuthi akusize kuba lula nakuye. So mengidlale i-rhythm ngiyi-1 ngiyakwazi ukubhala ingoma yami ngiyilandelela nge-rhythm ukuthi ingoma le kumele ihlale kanje. Mengiyafika e-studio wonke umuntu kuba lula kuye ukuthi okay ingoma yakho ihamba kanje siyenza kanje, uzothola ne-practice yakhona kuba lula nomsebenzi wakhona ube lula. Siyabonga sisehlelweni imbali yabaculi sizathi kancane sike sidlale enye engoma ezikababa uDube edlaladeni lakhe elithi Phendula ma usekhona. Ngizadlala ingoma ethi yona imithetho. Siyabonga besidlala laphana ingoma ethi imithetho sedlaladeni le Okamuke Fimika Express. Lembuzo lapha eminingi baba umuke, yini wena oyibona inzima kule ndima yomculo yokuba umculi? Into enzima kule ndima yomculo ukuthi mawungabe usafufusa njengami iqembu saselitsha awukakabi nabalandeli, awukakabi nalokho njalo mhlawumbe nama-instruments asashoda nama-band members awukakabi nawo ngokuphelele. So into le isuka ibe nzima ekuthini awukwazi ukufocusa emculweni kuphela, ikanti umculo ufuna isikhathi sonke ukwazi ukuwenza, upheke, uthululuze ukuthi sewu-right. So ngokusho kanjalo kuzomela ukuthi kube khona itoho engilenzayo ukwenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngizoqhubeka ngenza umculo. So ngaleyo ndlela kuba nzima ukuthi into yakhona ihambe. Yizo inkinga esihlangabezana nazo ukuthi uzothi ungumculi kodwa isikhathi esiningi usichitha emsebenzini. Siyabonga. Ingabe lihamba njani mhlawumbe idlalade ku market njalo iziphi indlela odayisa ngazo? Zingabe zikhona ingoma zakho kuma online stores noma udayisa kuphela in person? Ingoma iqhuba kahle kakhulu. Ekuthengiseni ngithengisa kuma social media, okushuthi nge-advertiser kube Facebook, ku YouTube ikhona, and then bese kuba like ama promotion, siperforma estradeni sithengisa kanjalo. Ukhulume nge-YouTube, wakhuluma nge-performance estradeni. Now umbuzo wami uthi wona i-internet le ekhona uyibona ilomthelela bani endimeni yomculo lakini ama-artist, ngoba ma ungafaka ingoma yakho ku YouTube omunye umuntu uyakwanisa ukuyidownloada ese-UK, ese-America engakunika imali ebeselayo, kodwa engunanzela kakhulu ukuthi kalifaki ama-track wonke ku YouTube, lifaka mhlawumbe 1 or zibe 2. So uyibona ilomthelela nguphi i-internet endimeni yomculo? Ya, i-internet yona inomthelela, kodwa ke ngakolunye uhlangothi iyasiza ngoba iyo ehambisa i-message nomsebenzi esinawo usheshe ukuyafika la thina singakafinyeleli khona, la esingakazi wakhona.
but kubuye kube nenkinga yokuthi sokungenzeka ukuthi umuntu adownload umsebenzi wakho awenze owakhe. Iyo inkinga ekhona, kodwa engakusho ukuthi i-internet ingasiza ekuthini yiyo ehambisa umsebenzi wethu ikakhulu ukudlula labo abawutshontshayo. Siyabonga. Sisehlelweni imbali yabaculi kathi osibambele imchina yethu nguvinkomo ekhuluma lo Okamuke ehamba le Fimika Express sizathi kunatha amanzi kancane siyaphinda sibuye. Asikisamsoni singene ifimika madoda leqinisa ikhekene ngiyosindwa umthwalo wayo. Sibonge njalo umbuzo wami olandelayo baba uDube ukuthi usukhulile ulonkosikazi ulabantwana unkosikazi ufuna isikhathi, abantwana bafuna isikhathi, umsebenzi wezandla ufuna isikhathi, ezomculo zifuna isikhathi. Unkosikazi labantwana bakwamukela njani ukuthi ubaba ngumculi? Ngiyawuthanda lo mbuzo lo. Uyabona esikhathini esiningi mewungubaba unama target amaningi okumele uhlangane nawo ende uwa-achieve. Kangangokuthi endimeni yomculo, indima yomculo ifana lawo wonke umsebenzi. So ngenzeka abantu bengagqokanga ama-uniform kodwa nani kodwa umsebenzi nawo wona leya. So mengithi ngiyabheka indlela oqala ngakhona umculo kuze kufike ekuthini unkosikazi nefamily nabantwana bekuthande, kuya ngokuthi leyo nto uyenze yahamba kanjani, leyo nto uyenze yaletha ini endlini. Because kumele ungawuthanda umsebenzi kodwa kumele ubonise ukuthi umsebenzi lo uletha ini endlini. So far balijabulele kakhulu i-CD, bayijabulele kakhulu ingoma, kodwa ekuqaleni mayiqala babethi hayi izinto lezi lento le uyathanda manje sewuphethe ikatari, manje sikhuluma nawe wena uphethe ikatari, into ezifana nalezo, kodwa bagcina bekubona ukuthi okay okuyinto lokho ekugcineni ngumsebenzi. Siyabonga. Kulomculo omnengi ngithi kulomculo wegospel ngiyakhumbula ade kufanele ngabe namhlanje sikhuluma lo mnyumculi osendimeni yegospel kodwa ngesikhathi asisabanga layo. Kule mculo wereggae I remember uSolomon, ngisakhumbula uSolomon sikhuza wakakhupha ialbum epheleleyo iculwa ngereggae. Silabaculi abanengi kule inye kuthiwa ikhwasa khwasa. Kungani wena ukhethe ukuthi ube umculi werumba? Njalo engomeni zakho zikhona mhlawumbe ingoma zokholo, ngoba siyake sibone kwesinye isikhathi silabacula njengabo Nicholas Zakaria abadlala mhlawumbe irumba kodwa kakhulu imlayezo yabo iba ngeyokukholo. Umculo lo ngiukhethe ngoba ngakhula ngawo irumba leyi. Ngikhule ngayo nginjalo ngase ngikhulela esontweni. So ungabheka leli idlalade ngoba linje uphendula usekhona. So nalesi sihloko esithi Phendula usekhona, i-message engaphakathi i-message yokholo, i-message yokugqugquzela like impilo yomuntu ukuthi angalahli ithemba ngoba uNkulunkulu ukhona. Siyabonga. Njengoba usukhulume ngezinye zezingoma zakho, ngilembuzo lapha eqondane mhlawumbe ngendlela obhale ngayo izingoma lapha ku track list yakho. Umuzwa wami oqala kule ngoma yokuqala number 1 track 1 uthi yena amafidlongo. Ungachazela mhlawumbe abantu ukuthi lapha mawukhuluma amafidlongo wawukhuluma ngani mhlawumbe? Amafidlongo leli gama ngalibeka ngithi mhlawumbe liyisitsotsi. Abanye babethi amafidlongo, abanye bathi amafunani, into ezifana nalezo. So ungabheka amafidlongo ngathi ukudla lokukhana okumnandi, ngezimnandi lezi.
So ingoma le izibe nesihloko esithi amafidlongo kusekutheni umntwana angabe esebenza kodwa kumele nakekele umndeni, kumele nakekele abanye abantu ngani ngokuthumela wona la amafidlongo. So ekuthumeleni amafidlongo kuya ngokuthi umntwana lo usebenzani. So ingoma le ingumbuzo kahle kahle ukuthi ngoba usithumela amafidlongo kuyini okwenzayo. Yes, uwathola kanjani? Ngoba nakho sokuze kwafika omunye umuntu lana esitshela ukuthi hayi wena uyazi ukuthi usebenza kanjani. Siyabonga. Ingoma elandelayo ithi Phendula ma usekhona. Awutshele mhlawumbe ababukele uhlelo ukuthi wawusitsho ukuthi kuphendule bani. Ingoma ethi Phendula ma usekhona ingoma like engumthandazo kimi, engumthandazo kuye wonke umuntu. Like mayekhule ukuthi hayi uNkulunkulu awungisize la ngiloko sengibhekane lakho. So mayethi Phendula ma esekhona wayecela kuNkulunkulu wakhe ukuthi hayi ngisize ngoba nasi isimo ngibhekane nayo, naku ukuhlupheka ngibhekane nayo, naku ukufa kufikile. Phendula ma usekhona ngoba ngiyahlupheka la ngikhona. Siyabonga. Umbuzo wami olandelayo uthi wona njengomuntu ophilayo ngaphandle komculo wena yini mhlawumbe oyithandayo mawungekho mhlawumbe lemuli yakho mawungekho ekuzilungiselele ekuzivivenyeleni indaba zomculo wena umuntu nje othandani mhlawumbe? Mina nje into engiyithanda kakhulu sizothi ukuthi sithi kancane emculweni siphume lapha. Into engiyithanda kakhulu ibhola kube sokuba ngama-jokes. Uyabona ungangitshela ijoke uyabe ungisizile kakhulu than ukuthi ungilethele inkinga. Ama-jokes ngikhule nawo, bonke abangani bami bayazi ukuthi hayi lo muntu wamahlaya nje. Sewungabuya na something and then impendulo yakhona eyokuthi like ngizokuphendula namahlaya ihleli khona. Siyabonga. Sisehlelweni imbali yabaculi lapho esikhuluma khona labaculi bakithi abehlukeneyo kathi engilayo namhlanje nguFisani Dube obizwa ngo-Okamuke ehamba leFimika Express bengabantu abavela eTsholotsho. Into enijabulisa ngabaculi laba abafani labaculi bakudala. Abaculi bakudala masingaya ngokunanzelela sicabanga ukuthi babechitha mhlawumbe isikhathi sabo sonke besemculweni ngokunanzelela ukuthi abaculi babengekho baningi ngaleso sikhathi. Ngensuku zanamhlanje abaculi sebebaningi kakhulu. Engingakuthi ukuthi umculi sokufanele ukuthi kube lokunye akwenzayo okungamphilisa okungekho okungaphandle komculo. Umbuzo wami olandelayo uthi kukhona yini into ethile osuke wayiboniswa ngomunye umculi oyithile wayisebenzisa yakusebenzela? Yes, ningi kakhulu ngoba ngike ngachaza ukuthi leli idlalade lingithethe like iminyaka emine yonke ukuthi lize libe impumelelo. Ukhona engakubonayo kulele engangilirekhodile lilesihloko esifanayo elingenzanga kahle. So ngiye ngafunda ukuthi okay mekuthi uzocula lana, which means lokho akumelanga kube la, lokho akumelanga kube la. So baningi abaculi abangisizileyo kulokho like ukucula indlela ofaka ngakhona amaphozi, like ikey okumele uculele kuyo, lezo zonke izinto lezo ngoba ngisasemusha kade zinokungihlupha but manje ngiye ngazifundiswa ziyangisebenzela. Siyabonga. Kule ngoma yakho engithanda kakhulu engomeni zakho lezi ku-album lakho leli lokuqala ingoma ethi uma sihlalisana. Akusichazele ukuthi wawukhuluma ngani ngendaba kaMasihlalisane leyi? Indaba kaMasihlalisane ungathuthi uyabheka emva la esibuya khona. Bekungenzeki ukuthi kuthiwe umuntu uhlala nomuntu kodwa kungekho
okukhishwe like nje kungela muntu ukuthi hayi dingelani ngapha kumbe into ezifana nazo nalezo. So into eyenzakala manje ungathi uyabheka intsha yamanje iyafunda ifunde ithi mhlawumbe mayiqeda isikolo or mhlawumbe ingaqedanga isikolo igijime iye egoli, mayifika egoli abekho abazali babachiye emuva. So benza nje noma yini eyenzakalayo. That's why uthola ukuthi ngesuku zanamhlanje kunontombazana ubehlala nalo, okay, sebexabene nalo sekahlala nalo, sebexabene nalo sekahlala nalo, ngoba abasekho abadala labana nesikhathi sabo sokuthi beqoqe ingane lezi. Sitshela ukuthi okay, mewuzohlala nomuntu kumele wenze kanje, okay mfana mewuzothatha umfazi kumele wenze kanje. So yikho isikhalo somzali osemvale esizwe ukuthi okay umntwana kuthiwa sokwenziwe kanje sokwenziwe kanje, kodwa ayikho into esiyaziyo, ayikho into esiyitholile njengabazali bomntwana. Okay, hayi kuyazwakala baba uDube. Sisehlelweni imbali yabaculi, ngithe ngikhuluma lo mculi osisemutsha ngokweminyaka lasendimeni yomculo ke usekhiphe idlalade lakhe lokuqala emiyedwa elithi lona Phendula ma usekhona. Kathi umuzwa wami wokugcina ezingomeni zakho lapha eyokugcina ingoma ithi ukufa kwadalwa, ungachazela mhlawumbe abantu ukuthi wawuchaza ukuthini ngaleyo ngoma? Ingoma ethi ukufa kwadalwa namazwi enduduzo, ngoba abantu bayatshona, izingozi ziyavela, kungakho ngithi ukufa yinto yadalwayo, iyenzakala kudlule, sijabule siphinde sikhale. Kungakho ngagcina sengiphume nale ngoma ethi ukufa kwadalwa. Siyabonga. Ngubani mhlawumbe umculi omdala osemkantshubomvu ongabe ufisa ukuthi ngokuzayo mhlawumbe usebenzelaye? Mangithi ngiyabheka indlela engibhala ngakhona ingoma, indlela amabeat wamahamba ngakhona, idlalade leli kakhulu alikho kuchova kakhulu, liba kusungura, ispeed sakhona nje sikusungura. So ngokuya phambili bengafisa ukuthi ngisebenzisane nabantu abanjengabo France Moyo, Nine Stars, bengafisa ukuthi ngisebenzisane nabantu abanjengabo Omathini Indolwane, abantu abanjengabo Big 5, ngoba unyawo lwami nabo into eyodwa. Njalo ngiye ngazama ukuthi ngenze umculo wechova kodwa angukwanisi, ngoba mengiqala nje ukuthi ngiyacabanga ibeat engicabangayo ngicabanga ibeat yesungula, echova iyangihlula. Siyabonga. Ungathini emuntwini ofuna ukuba ngumhlabeleli yokucula? Ifuna ube nento eyodwa ohamba ngayo, ungahlanganisi into eziningi. Ifuna ube nento eyodwa. Mawukuthi mhlawumbe ungumuntu wamahlaya, ngizonikeza isibonelo ngabaculi mhlawumbe ithabe sishone, ungabheka uMakhosibanda besimazi ukuthi okay lo muntu vele nje umuntu wamahlaya. Meyiqala nje ingoma yakhe ngiyazi ukuthi hayi namhlanje ngifuna ukuyolalela uMakhosibanda ngoba ngiyazi uzokhuluma ngestory sokuthi akhulume nangestory sokuthi akhulume nangestory sokuthi. And then ubheke umuntu ofana no Nicholas Zakaria, uyazi ukuthi imessage yakhe is strong, uyakhuza, uyafundisa, uyadumisa. So into zakhona ziyabe zifuna ukuthi zihambe ngendlela, ungathathi uhlanganise lokhu nalokhu yakho. So mangabe ufisa mhlawumbe ukungena endimeni yomculo, kumele ubezazi ukuthi okay ngifuna ukukhuluma ngalokho. Mewufuna ukukhuluma ngempilo in general, which means uzomele uhlale kukho lokho. Ungathi mase ubhala ingoma uthola ukuthi phakathi kwengoma zakho sokukhona inye engathi iyaphambuka iyangale. Kuyawumela ukuthi ngoba uzoba nabantu abazosekhenda lento le wena oyihlabelayo.
So ma uhlabela igospel vele abantu bazofuna ukulandela ngegospel, but manje uzohlabela igospel sasujike uthole ukuthi usufaka amahlaya nana laba abalandeli bakho begospel sokungenza ukuthi ubaluze bonke, so ukuthi uzubathole back kuzoba nzima. Ngakho nje kumele ube lento straight ukuthi hayi ngihlabela ngiyakhuza, or mangihlabela igospel, or mina vele ngumuntu wamahlaya kanjalo. Siyabonga. Mangahle kuthiwe utshintshe into ibe yodwa endimeni yomculo, kungakhathalekile ukuthi yiwuphi umhlobo womculo, iyiphi leyo nto ongayitshintsha mhlawumbe? Maungathiwa ngitshintshe something emculweni, mhlawumbe kungaba yibeat engiyidlalayo, ngoba ungathi uthi uyakhangelisisa amabeat engiwadlalayo, ama-intro amaningi engoma zami uzothola ukuthi iphumile kancane, mhlawumbe isandombolo, isakwasa or sifuna ukuba yirege. So ngingasuka mhlawumbe from irumba ngiye kukwasa, yiyo nje into engayitshintsha. Okuningi hayi ngihleli khona. Siyabonga. Umbuzo wami wokugcina uthi wona ungathini kubalandeli labathandi bomculo wakho lokuthi libuya nini mhlawumbe idlalada elilandela uphendula ma usekhona? Abalandeli nabathandi bomculo wethu okuzoba khona ngoba sikhuluma lonyaka 2022, isingle track isendleleni, and then next album iyeza early next year. Lonyaka isingle track siyobe siqaphune nje ingoma eyodwa kulezi ingoma esezibhaliwe ukuthi hayi abalandeli bethu ababambela, and then ngibuye ngicele nginxuse futhi ukuthi abathandi labalandeli bethu asisupporteni into yakithi, asisupporteni ukwenzela ukuthi ngoba lento le ingumsebenzi, noma ngumuphi umuntu osebenzayo uyalidinga ikhono. Angeke usebenze inyanga iyephela ungatholi lutho, okusho ukuthi mekungenzeka lokho ukuthi usebenza inyanga yaphela wangatholi lutho, ngenyanga elandelayo angeke ukwazi ukusebenza. So ngiyanxusa njalo ngiyacela ukuthi abantu bakithi abazame ukulandelela into yabo beyithenge, ngoba lokhuyana kwenza ukuthi kusinikeza amandla ekuthini sihlale sisenza more. Mhlawumbe singaspenda isikhathi esincane emsebenzini, ngoba nalo kungumsebenzi wethu ukuthi sijabulise bona, sibanikeze into esezingeni eli-right, ngoba nabo bejika beze kithi ngesupport yabo. Siyabonga.